dutangirire Abacamanza, igitabo c'Abacamanza ibice ni 16 umurongo wa 17 wonyine. Hanyuma nawe araza kudufasha gusoma rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri. Rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo igice kimwe umurongo wa 12 kugera ku wa 14. Abacamanza abatahabonye ni 16 umurongo wa 17. Uwo murongo wonyine aza kudufasha gusoma aho handi. Nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cuma cogosha cigeze kunyura ku mutwe wanje, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama, nakogoshwa imbaraga zanje zanshiramo ngacogora kamera nk'abandi. Imana idufashe. Karibu gusoma rwandiko Paulo yandikiye rwa kabiri yandikiye Timoteyo igice kimwe umurongo wa 12 kugera ku wa 14. Nico gituma mbabazwa ntya nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije nuko kugeza kuri urya munsi. Amena. Uje ukomeza icyitegererezo c'amagambo mazima wanyumvanye, uje ukomeza iki c'amagambo mazima wanumvanye, ugikomeresha kwizera, kandi wongereho kugikomeresha kwizera, n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. N'ubwo rukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ikibitsanyo ciza wabikijwe, ico kintu ciza wabikishijwe, ukirindisha umwuka wera utubamo. Amen. Imana iguhe umugisha. Turashimira Imana iduhaye umugoroba mwiza wo kuba imbere yayo, kandi Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Twongeye kandi kubaha ikaze mwese, abakuru n'abato bari hano, banyacubahiro, abayoborwa n'abayoboke, mwese Imana ibagirire neza. Twishimiye abadutumiye, abarazwe, Imana ibaha umugisha. Abayobozi banyu turabashimiye cyane kubera icizere mwatugiriye kugira ngo tuze kubana namwe. Gatatu dushima, turashimira kubwira itorero rya Living. Imana ibaheze umugisha abayobozi bari hano n'abakristo mwese muri rusange. Kandi turanashimira abo twazanye, ndabona inzego hafi zose z'ikanisa ziri hano, bakoze mwagize neza kubera ko mwaje. Yesu abaheze umugisha. Bwana sifiwe. Amashimwe nayo, ariko reka nsabe mugishagarara hariya, turaza kuvuga ubutumwa bwiza, ariko kandi turaza no gusubira gutamba. Amen. Sinza mbishobora ndigishagasha, ariko tuza tugerageza nyine kubera ko ari ibya Yesu, nta marushanwa baba ari bimwe, tuza dutamba uko dutambye kandi Yesu akabyumva. Bwana sifiwe sana. Umunsi umwe hatari hano i Burundi, mu Bushagasha, kubera ko bikoranye umwete, rero undi nagumye gusoma karine y'ibintu Imana yagiye ivuga mu gitaramo, ikavuga ahantu ikavuga noneho nsanga akantu. Bwana sifiwe. Twari dutaramye ahantu mu rukerera, bari bashizemo igisirimba baza bita ngo ni amuru, janda mu kagasirimba. Bwana sifiwe. K'iminota nkingahe twari mu marunde ahantu mu butayu, turasirimba ubutayu, ibyatsi biracika, turasirimba, umuriro uraka mu butayu. Ngo amara Imana ivuga ijambo, sinzi irindi yabwiye abandi, abari njewe gusa ivuga, twari abantu nk'umunani. Amen. Tuzamurire Imana icubahiro. Haleluya.
nyemerera favere impeza favere y'akantu kamwe ariko ntabwo ndi bukavuge sinogasenga rero undi nasanze usarire nza nkora amakosa kagasengera sanga sibyo kubera yuko twagahawe Yesu yarabyemeye yamivuga ngo akangaka kuzogeza aka kuva none kandi nokababwira mwoseka gato cyane ariko karakomeye cyane. Bwana sifiwe. Turaganira hejuru y'ijambo rivuga ngo nico gituma gusirimba njewe singira session wo kwambura ibirato wozinga ipantaro sinoja muri kamati ngo kwige no mubazamura ukuboko kukugirira nabi sindimo ko naje gusanga ibyo twe twita ko ari bwo buyobe si bwo buyobeje abantu. Ibyo twita ko ari amafuti si yo mafuti, n'ibyo twita ko biciriritse nibyo bifite agaciro. Ku mpamvu ikintu cyose ukoranye umwete uvuye mu mutima wo kwizera Imana no kwicisha bugufi kugira ngo icubero c'Imana kizamuke kigarukire, Imana izikiguhera ubuntu kandi kagusubirisha umurava wayo n'urukundo rwayo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Turaganira hejuru y'ikintu kivuga ngo kuzigama ic'Imana yavuganye nawe. Amen. Kugira gute? Kuzigama ic'Imana yavuganye nawe. Paulo yavuze ngo nuko rero Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngo turindishe ico kibitsanyo twabikijwe tukirindishije iki? Mwuka wera w'Imana. Nukuvuga ngo iyo ubikishijwe boza no kukikwaka, iyo kigabiwe niho kibicawe. Ndashaka kubisobanura ivyo bintu bibiri. Wobiswa ariko nyiraca bakigifite. Amen. Ariko iyo ugabiwe kiba gihindutse ubutunzi bwawe mu buzima bwawe, kiba kibaye umwandu w'ubuzima bwawe, kiba kibaye ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buba bubaye ico baguhaye, wo kigurisha ubikeneye, wo kigenza uko ushaka ubikeneye. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Rero tukiri mwisi muri bino bibazo no muri bino bihe, ababivuze sinzi ni Paul abivuzeho, Bibiliya izigareranya ubuzima bw'umwana w'umuntu kama uwa ya mu gitondo, ngo azamera neza ngo mu gitondo, ngo murume gwa mu gitondo. Iyo yageze uzugira ngo none ntazuma, ngo izuba ryacana waje kuyareba mu mafiya ni munsi, ugasanga yose yahungutse yashizeho. Nukuvuga ngo ubuzima bwose bwacu buri connecte ku Mana mu gitondo gusa cange ni mugoroba iyo tuhagejeje. Yesu rero abwira abantu arareba abayuda arababwira ngo izi shuguri zose mufite zo guhirimbanira gushaka amafaranga no gushakisha uko mubaho, arababwira ngo Bwana asifiwe sana. Amen. Arababwira ngo ntimukiganyire ngo muzagiki cange ngo muzambariki cange ngo ejo muzaba gute, ngo kuko ibyejo bibara bejo. Amen. Favere rero ubugiriwe muri uyu mugoroba no muri uyu mwanya kugira ngo tube hano ni impamvu imwe, no kugira ngo dusure kandi twibutse Imana ico yavuganye natwe kugira ngo tukibikishe umwuka wera. Atukuzo. Ayo majambo abiri narimbabwiye nindangiza nsoze dusirimbe. Turirano muri buno buzima bugwana bw'intambara bwa buri munsi bw'ibigeragezo n'ibibazo bitandukanye, tubikishijwe ubugingo cange se twarabwemerewe, ariko buzohinduka ubwacu bwite umunsi uzaharanira umaze kunesha no gutsinda azabahurutse kuba bumuhamagariye. Uko nukuri ku ijambo ry'Imana. Paulo abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje, wewe natoje ubutumwa bwiza, wewe tugabanye, wewe twataramanye, wewe muri ubu buzima tumeze nk'abantu bari mu marushanwa y'abarimo birukanga, kandi ngo nta umuntu urimo wirukanka arushanwa n'undi. Amen. Ushobora guhabwa igihembo cyo gutsinda atabashije kwirukanka ngo arangize umutsindo. Niyo mpamvu dufite confusion tukabifata nk'ibisanzwe ngo byararangiye.
hari isi yiteguye kukugwanya no kubikwaka no kubikwambura. Turaza kubibona mu byanditswe hariya twasomye. Ni gute rero twabibika ibi twahawe tukabizigama? Ni gute twobirinda bigahinduka ibyacu kugira ngo bizaze kuba ingabire y'iteka ryose? Amen. Kugira ngo tuzagabigwe ubuzima bw'iteka ryose turi kumwe na Kristo, tutagipfa, tutakibabara, batakidutuka, imihate y'isi yose yarangiye, nta bibazo tugifite ino mu isi. Hazaba guhimbaza Imana. Tuzamurira Imana icyubahiro. Amen. Amen. Nibyo twasomye mu Bacamanza amakuru y'umuhungu w'Umwisirayeli washatse umukobwa w'Umufilisitiya, kandi bari abanzi babo. Amen. Bari abanzi babo. Reka nkwereke mbakoreshe akantu gatoya. Murabona tuno tuntu twombi? Amen. Mwabonye kano kantu? Akanga nubwo ukarambura kose kakiri kazima. Nubwo ugapasa ntiko ngo gasubire kamere nkaka. Siko bimeze? Niko n'ubuzima bw'umuntu bumeze. Iyo wagwanyije ubuzima bw'undi bukagenda ukaruka bugira gutya. Niyo uwo mubabarira mukababarirana kandi bigashira. Icizere tikiza kigaruka cyose ngo ugaruke mu mutima wiwe nkuko wahahoraga. Tuzi ukwigwa. Aba Bafilisitiya, Samusoni yari yaragerageje bari baragerageje mu nzira z'uburyo bwose bushoboka. Baramugwanya, baragerageza. Bwana sifiwe. Umunsi umwe ngo bigira inama, baravuga ngo uyu muhungu kugira ngo tumushobore neza, nimushakisha umukobwa wacu, murabe ingene twamenye amakuru kuko azatembera hano muri quartier, murabe ukuntu mwomwegeranya abenguka umwe mu bakobwa bacu, nibwo tuzaba tumushikiriye. Hari igitabo nasomye cy'igiswahili kiravuga ngo ico ntabwo kwari ukugira ngo baza bagenza ubuzima bw'iyo ngo bakoresheje derire kugira ngo barebe kuko bomwikuraho. Ariko kameme tureke ibindi, basaza nibo bazi uburemere bw'umukwe. Niyo yo bari kirara kingana gute cyangwa umwana wawe tiwo nta kundi wo mugira, bazavuga ngo kiza kiba gito kikagira gute, kandi bakavuga ngo nyiri umupfu niwe. Umuntu wari wabaye umukwe kandi ari we muntu tuzamurira Imana icyubahiro. Niwe wari warabasengereje, ubundi bari kureba ingane bahindura ideology yiwe, akaba mu Rwanda rwabo kuko yari afite amaboko, akabagwanira nk'abasebukwe n'abaramubi ngo bamare. Ariko siyo yari misiyo, kubera ko ubuzima bwabo bwari bwarahindutse nkaka, nta cyizere. Ibo gusa target kwari ukumurangiza bakamukura mu gitaramo, bamwohereza Delila. Amakuru ni maremare ngo bashitse Delila mubaza ngo kenshi ibetangabo byinshi mu mwanya mwinshi mu bihe bitandukanye, ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba, kandi ngo yamara ariko yarahuniswe. Nabo teravuze nimba ari we wayiririmbye, ariko n'umuririmbyi w'umupfurere uzuvuga ngo ugutwi kutumva tikuza kumva umuhindo w'imvura. Tikuza kuruha kumva. Baraje mu gitondo ngo wahera Samusoni urapfuye, akamasubira akabyuka, baza bene wabo akabarabisha, imigozi yose akayitanyagura aho, ngo kugeza ubwo Bibiliya yavuze ngo aramuhenda, ngo amubwira ibanga ryo mu mutima wiwe byose. Aramubwira ngo ukuze undeba njewe, nta cuma cogosha cigeze kinshi ku mutwe, uwereye kera nkiri mu nda ya mama, kandi wonogosha uyu munsi aya masaha nocogora imbaraga zigashira nanje nkamera nk'abandi. Dore ngiki icisi ishaka kuri none rero, isi ikeneye kuduhigaho kutugira uniform twese dusa.
hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Ingoma yawe niyongere, ingoma yawe niyongere. Haleluya, haleluya wa Bwana tukuzwe, Bwana sifiwe sana. Nibyo ndio bakeneye kuba uniform, twese duse twese duhinduka umwe, byitwa ubumwe ariko tutari bamwe, duse twese ariko tudasa nabo. Paulo yabwiye abikorinto mu rwandiko rwe rwa 2 ibice 6 harabwira ngo rimwe mu mugayo no mwishimwe dutekereza nk'abashukanyi bara ngo amara aravuga ngo rimwe na rimwe ngo tuzadusa n'abantu batariho ariko turi birangirire, ngo twicwa buri munsi ariko ntidupfa turiho, kandi ngo dutekerezwa ngo k'abatagira umumaro ariko ngo dutunze benshi. Bwana sifiwe sana. Ko murafashwa urinde ikibisanyo ciza Imana yagwaye kandi ukirindisha umwuka wera. Ngiki abamaze kugitanga bari mu gukenera ingene bakuguranire ibintu, bagweza ibicupuri bitari ibyawe ubigendane, kandi benshi baramenyereye. Bigize yaravuze ngo Satani yinjiye mu rusengero hagati ngo amenyereza abantu, arabamenyereza kinkayisuri kinkayavushije inyana, ivy'Imana barabimenyera ariko ndamubwira ubishushanya nareke ukora ibyangwa bitena. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Nuko kandi abo barakuye ibyaha turaririmbana tugasengana mu gitondo na nimugoroba. Paulo Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Mwamara abwira Timoteyo aramubwira ngo ibi rero muzogira umwete wo kubizirikana no kubibwira abantu bo kwizera. Amen. Amina. Atukuzwe Yesu. Atukuzwe milele. Ngiki rero ikintu cyambere nari nshaka kubabwira, ikintu gituma ugumana ico wabikiwe kugira ngo ntiki nyagwe no kutabererekera Satani. Kutabererekera Satani ico kiri mu byambere shobora kugufasha kuri. Murege mbabwira tuzi Satani n'umugwanyi w'igihe kirekire cyane, isi itarabaho. Yari umugome, tukaza umufata nk'abijya bakeza batubwira ngo agira amahembe, ngo agira isura mbi. Uzamureba no mu dufilime bakakwereka utuntu tumwe twambaye amenyo y'intare n'utundi dukanyaraje mu gahanga. Habe kera tukiri batoya, bakeza wakeza unabona umukecuru bene nguyu umaze gusaza, urana ko uruhu rubagwegeranye kubera ko batubwiye kuko ariko baba basa. Wamureba mu maso ye ukamva ngo ari amaso n'ayabarozi. Mwe mwakurime izo bakeza bivuga ntabwo ari kuri n'umugabo batibu kuko yaravuze ngo yafashe ngo umugore wundi mugabo ngo aza mu mwaka ngo agasa na ari we fiancé wiwe wa mbere. N'umugabo ugira igikundiro bitangaje aho ngo yashora umuntu kunywa inzoga, ngo akama mubwira ngo uzoza umwa ku buntu nzoza nishura. Niba babandi baza bavumba nta kibazo, ariko ngo umunsi wo kuja kuguhemba uzamusanga kera umuriro yawe nyegeje akubwira ati umeamua kwa akili yako na timamu yako, umeamua kwa akili yako timamu ukashiriki sherehe zangu, ni lazima ulipe. Uzishura ibiguzi byose bizasaba uzabyishura.
niko bimeze. Iyo yagukoresha ni umugabo uzi kubembereza ubwira ke idahuye niyo tuzaduheza abagore bacu n'abana bacu. Iyo ubereretse gato aba yinjiye, ni ukuvuga ngo kuberereka uba wakinze imiryango warangiza ugasiga akantu kakenge gusa ashobora kunyuramo. Ni ukuvuga ngo ntaho atoje na wowe uhanyura ariko iyo azahanyura azareba hahandi wasize ukinguye bukeye akaba ariho yinjiramo, kandi ngo yamara yashika akama guteza confidence yo kwiyumva kuko kibishoboye, ibintu bikaba birakurangiranye. Iyo ugira umutima utakicuza niwo Bibiliya izayita kuko wamaze kuba kahebwe. Wumva kuko wasambana, waroze, wibye, wariganyije, wabeshe abandi, watukanye, ariko ugafata umwanya ukabasha gusirimba utarabwira Imana ngo ibi niriwemo Mana namburira ikoti mbone gusirimba. Nico gituma tugira resultant mu bisubizo. Satani yinjiye mu rusengero hagati, azarabafata abarekera mu rusengero, arabamenyereza kikayisuri kikayapfushije inyana, iby'Imana barabimenyera, ariko nje ndababwira ati wishushanya ntareke gukora ibyangwa Uwiteka. Abantu ntibati tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Ikintu kizagufasha mwana siviwa sana iyo utaberereke Satani mu mutima wawe, ndio n'urupango rukingira ruriho sengenge irimo kura. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Rubarushanyaraye gose mu mapfa ngo abo ngabo ntibaza babasha kuyumva, mu kunanirwa kwa benshi bo ntibaza babo. Nibo babandi Dawudi, ariko Dawudi yirengagisha ubwami, yirengagiza ibifaro, yirengagiza inkota za Isirayeli, yirengagiza etat major, yirengagiza ubwami n'umwambaro w'ubwami yari afite. Aravuga ngo ariko njewe nashize Uwiteka imbere yanje iteka ryose, ndio kugira ngo ntazanyeganiza. Ariko none atokoze umukozi tiyigeza bireba, tiyigeza. Ariko turi mu kubona akazi gahemba 1 million cange tukunguka 100,000, igitaramo kagisuzugura ndetse ukazuzamo nk'umu VIP. Kandi ibyo wabonye nibijya bazabita mu Faransa ngo ni le bien mal acquis muri ekonomi. N'ubutunzi waronse uriganyije, ubutunzi bwaronse mu nzira zitarizo, wamaruka twicishaga ha Yohana. Ico ni icambere. Turasoje tugiye kurangiza, reka mbabwire ibindi bikurikira. Atukusu. Amen. Amen. Kindi no kwirinda. Amen. Umuntu wirinda arangwa n'ibintu nkabingahe? A na B na C. Umuntu wirinda yirinda kwanza ukuvuga, kuko ico uvuga nico uzabazwa, ni naco uzazira, ni naco kizakubaka. Mwabyumvise? Intambara nyinshi n'intandaro zazo zose tugenda duhura nazo, obstacles zose n'ibindi byose nibyo twavuze. Amen. Paulo yaravuze ngo muzibukira amagambo ngo kuko ntaca amaze. Muzoza muyazibukira, mureke kuba abanyampaka n'abanyarugomo, muzibukire ibyo ngo ntaco bivuze muri buno bwami bwa Yesu. Amen. Ikindi kigaragaza umuntu wirinda, amenya babibwira ni yavuze. No abandi Paulo yabwiye Timotheo, arabwira ngo uzufatanya nanje kwihanganira imibabaro. Amen. Kandi ibyo wanumvanye mu ruhame rw'abantu benshi, nawe ntukabiceceke ngo uzabibwira abandi, kandi abo bandi ni bandi, ngo uzarebe kuko ari abagabo bo kwizera. Muri iki gihe hari ikinyoma gishinzwe kunetraliza abantu. Ico kinyoma ni ikihe?
ni ikinyoma kivuga ngo ubu nyine turaganiriye nawe warangiza ukabihindura ukundi wowe ushaka kugira ngo wigutakarize icizere mu bantu no mu byo wakoraga. Mwirinde muzoza muganira n'abafitiwe icizere, pana kugeraho ugeze hose ngo utagaguza amagambo yawe. Intandaro yo kunanirwa k'ubuzima bw'umuntu mu buzima bwa Gikristo ni ukuvuga ibitakenewe mu nzira zitarizo no mu badakenewe. Imana tubabarire cyane. Amen. Muraza gusoma Timoteyo wa mbere, rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri igice cya mbere umurongo wa 7 n'uwa 8. Bibiliya iravuga ngo Bwana sifiwe, ngo ico kintu uzoza ubihamya ngo kuko tutahawe umwuka wo kudusubiza mu bata w'ubwoba, ngo dukomeze kwizera Kristo, ngo nubwo byatugirira nabi, nubwo byaba byenda kutwica no kuturimbura, ntaco bitwaye. Ntabwo tugomba gutinya guhamya Kristo, ngo nuko wenda turimo tubona kaga hari kari imbere yacu. Amen. Ca gatatu twihuta dusoza. Nukwirinda impamagazi zigutesha umurimo ukora. Ca gatatu kikurindira ico wahawe, nukwirinda impamagazi apel ziguhamagarira gutakaza akazi uhawe ukora ngo namara ubyitabire. Turabisanga muri Nehemiya bice 6 murongo wa 3. Bibiliya iravuga ngo amaze kubaka, Nehemiya amaze kubaka, Bwana sifiwe, amen, ngo haduka abagabo bandi ba Tobiya n'abasenebarati, ngo baramubwira ngo namanuke bahurire mu kirore citwa Hono. Ngwino manuka, twamenya amakuru no mu gihugu cyose, nibyo niyo makuru ahavugwa hano. Ngo waragiye ugumura abantu, ngo umare kubagumura urababwira ndetse ngutangira ngo kubaremera ngo ubundi bwami hano. None ga muvandimwe, turakwinginze umanuka duhurira muri ico kibaya tukubwira inama. Aya makuru nagara ku mwami uzapfa. Ngo bamutumaho intumwa ya mbere, bamutumaho ngo ni ya kabiri, bamutumaho ni ya gatatu, ngo amara arabasubiza, ngo arababwira ngo nkora umurimo uremereye sinabasha kumanuka ngo mbasange, sinati gikorwa ndiho ngo namara nze kubasanga mwebwiyo, kandi ngo nitegereje neza ubu butumwa bwanyu bwa buri mwanya mwamuntumaho, ngo nta kindi bari bagambiriye ngo sinama n'ikindi, ngo bari bashaka kumwica gusa. Amen. amen. Yesu yabwiye abigishwa muri Matayo ibice 10, Bwana sifiwe, arababwira ngo nimugende mubwiriza mu birorero byose muri imidugudu yose muyimanukamwe mugendemo, ariko ngo muzagera bwa mbere bakabacumbikira, ngo ariho muzagumiza amashakoshi, muzirinde kuraraguza murabyumva, guhindagura amacumbi, muzirinde kuraraguza. Amen. Amen. Muzirinde kuraraguza. Iyo ugenda uraraguza uzuhata ibanga, niyo ntandaro yo gupfa ku buzima bwawe. Muzamwirinda guhamagagwa ngo mutu umurimo w'Imana mu byicaro bitabereye, mu byicaro bidakwiriye, mu byicaro bidafite ico byungura mu bwami bw'Imana. Ubundi reka nkubwire, iyo Satani akwitegereza akareba agasanga ntukiyaho utanga umusaruro mu bwami bw'uwaguhamagaye kandi ari uvuga, umusaruro bari bagutegerejeho mu ikanisa ntibabe bakariho bakubonaho. Tube dusho izi ntambara tugwana, Uiteka è facile bana trosse la grande mai bonza la Uiteka Divino i Satani
iyo tutareba iyo tudatumbira Yesu dusoza akanyuma ni ukudateshuka mu ntego twihaye. Daniyeli ibice 3 umurongo wa 17 n'uwa 18. Saduraka na Meshake na Abedenego babwira umwami, baramubwira ngo niyi Imana yacu itodukiza ikanatureka ikatwihorera, uretse gusenga gusa ico kigirwamana no kugipfukamira ntitwagipfukamira. Amen. Iminsi yose uzasa n'ibyo uzujya. Tumwana umuntu wese mu buzima bwiwe. Amen. Amen. Uyu mubiri usaba entretien. Ku entretenire neza, ukawurema neza, ukoga. Arwaje atoze umukuremo. Nukuvuga ngo ukambara ihuzu nziza, kiborosa, ugasa neza, ukisiga. Siko bimeze. Wamara ukajya wagwaye ukivuza, ukiyitaho. Amen. Amina. Kandi ibyo birakwiriye. Iyi niyo ngoroga y'Imana ibizi. Iri ni ryo kanisa Yesu arimo, niratuyemo. Ukutuza dukoropa hano mbere yuko tuhaza no guhanaguriza intebe twicaraho. Yesu niko ameze natwe muri twe. Singwe muza muririmba ngo Yesu ni muzima muri twe. Hanyuma no mu mwuka wera rero mu buzima bw'umuntu w'imbere. Ibyabisi bituruka bije inyuma, byashika mu mutima bikagira ubwibone. Ariko iby'Imana bituruka indani mu mutima. Bwana sifiwe. Atukuzwe. Zagera hano hanze bikakwigisha guca bugufi. Ndabisubiramo. Abisi yo bakubonye bakaguhayagiza bakagukomera amashi, bigera mu mutima bikagutera kwibona. Ariko Imana iyo yatangiriye mu mutima w'umuntu iri yepfo, ikagenda iwukontorora ikawukontorora ikawukontorora ikawukontorora, igaruka muri runo rugo inyuma niyo bokoma amashi, umwuka aza kubwira ngo ca bugufi. Niko bisa. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Umwuka rero akenewe kugaburirwa. Harimo gusenga, harimo gusoma ijambo ry'Imana, harimo kutabesha, harimo kutariganya. Kujya uba iheza spaghetti, uba ugaburira n'ibindi byose nawe ukunda muri wewe. Kunda udufiriti, imireti n'ibindi. Kujya uzubikora kugira ngo umubiri wawe ubyibuhe. Atukuzwe. Ahimidiwe Mwokozi. Amen. Amen. Turasoje. Ariko mwabyumvise kudatezuka ku ntego wihaye. Mureke mbabwire, Samusoni umunyembaraga wazikuranye agera igihe cyo kubenguka abakobwa no gushaka, arazitakaza. Ibi bintu by'Imana mureke mbabwire ngituma aho biza bishaka kugorera. Iyi sinzira y'abanyabute. Amen. Kandi sinzira y'abasore gusa ngo abasaza nibagera mu bigero byabo ngo barekeraho. Iyi niyo gusa yonyine itaziguheza retirement. Retirement ni retraite. Amen. Ntabwo izidushira mu zabukuru. Amen. Uzukwiza imyaka 100 akaguma kugukontorora akagushiraho igitsure nk'umwana w'imyaka 15. Niko mwuka wera zamera. Ico kibisanye yo kiri mu mutima w'ubuzima bwawe. Mwumvishe ka? Nta myaka ibaho, nta n'ugwego ubugezeho ngo warashatse. No mugihe ubonye umwana, no mugihe uzogira bakwe, ngo namara utangire kwibambarika n'udukoti ngo njewe ngo n'iby'abana. Nubona urabisuzuguye ukabyirengagiza ukabireka, ikibitsanyo ciza bazaza bakikwake bagikure hano. Muzi rya jambo riba muri wana rivuga ngo Bwana sifiwe sana. Muri rya torero ari 7 nani Yohana yeretswe. Bwana sifiwe. Ngo arangize muzi cyo yababwiye. Yarabwiye ngo watorero wegeye Efeso. Ndore narabimenye. Wewe wagize umwete mu bintu byose. Wanzi inyigisho z'Abanikolite.
ndetse wemeye kurenganyirizwa ibyanje, ibintu byose warabitunganije neza, ariko hari cyo nkugaya kimwe, waretse urukundo rwawe rwa mbere ngo urangize kurureka. Ndakugaya none gico ngusaba mwene data, subirana umwimerere wawe w'urukundo rwawe, ngo kandi nutabikora ngo nzaza ngo nkuri igitereko canje ngo kuri wewe, namara ngende. Muzi ico bisobanura? Ngo nukuza, Bwana sifiwe, ku ntebe z'abashumba no ku ntebe z'abandi bose muzi bakomeye, ikuremo ibyayo, namara igende, ngo namara ihagarare hano, ngo inamara ikurebe. Tuzamurire Imana icubahiro, bakwakire, dusenge dupfukamye, dupfukame kandi tubyumvire, ariko ngo Imana itabirimo. Nabisobanuke ejo bundi nico gituma ukuni tumara kubwiriza muri amuvuga ngo none ngo Pastor Mariko ngo yaratugejeje mu ijuru. Nta muntu uzugeza abandi mu ijuru, ngo cange ngo umuririmbyi runaka ngo akoze ngo igitangaza. Yesu nukuvuga ngo Yesu yavuyemo hasigara abastar, kimwe na ba Satubi, kimwe na ba Koffi Olomide, kimwe nukuvuga ngo bari antare repentance y'ibyijuru bazabona, keretse bahindukije amawazo n'amafikiri yabo bagatumbira umusaraba. Nzaza nkure igitereko canje kuri wewe, usigare gutyo, uzoza usirimba utegereze results zibure. Mukore ministere nkingi yitabigwe kandi komere yamamare, ariko njewe ntarimo. Mukore amakanisa bayaririmbe bavuga kuko ariyo bihangange, Imana itayarimo. Bitse warabikijwe ukiri mwisi, ufashigiye mu ntambara, komeza ico wahawe atagira uza kukikwaka. Paulo abwira Timoteyo aramubwira ngo ntiyakagira uzahinyura ubusore bwawe, ahubwo uzabicitegererezo mu byo uvuga no mu byo ukora no mu ngeso zawe. Bwana sifiwe. Ibi ngibi Bwana sifiwe sana. Niyo Bwana sifiwe. Iyo wabikoze neza ukabitunganya neza ngo babuze ico bakora kuri Daniyeli, noneho bamugenzura mu makosa ya guverinema yose barayabura, baravuga ngo tumutege ku Mana yiwe. Ngaho impamvu yonyine gusa igomba kugwanya umukristo niyo ngiyo, niyo yonyine gusa, yonyine imwe. Bwana sifiwe. Apana kukuvuga muri quartier ngo washamburiye kugira ngo bagweze ifaranga. Ndiba uwo mugayo ntukababeho, timukaririmbira makuta, timukabwiriza ngo niwo muronka indamu zanyu. Ariko biriya mureke mbabwire, ubundi muzi ico bita banke Lambert, ira banke Lambert, iriya yo kuzaza umusaruro amafaranga, amakredi, tibyemewe mu ikanisa. Bibiliya iravuga ngo izo ni inyungu zigize gute. Amen. Revera kaza nkaguheza $100 ngo ndamimfura zoza mpezi 10 ku munsi cange kwiyinga. Ivyo navyo Bibiliya ntibyemera. Ni by'abantu baririye hanze. Ni jambo ry'Imana. Bwana sifiwe sana. Sasa rero mubitse Imana ubugingo bwanyu. Yaravuze umwanditsi aravuga ngo nimugugwa gitumo nibibagerageza bitari bimwe, ngo nuko mufata ubugingo bwanyu mu bubitse umugabo wo kwizego ari we Yesu Kristo. Nimuharanire. Ari ikintu nje ndi mugutinya muri iyi minsi naka kazi. Bwana sifiwe. Ariko umukristo witwa ko ari umukristo akajyama guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere, tukaba tugejeje mu kwicenda udasenga utaragera mu maombi. Mwebwe mugira amahoro, muzamwumva mwebwe ico bababikije kiza gitungana neza, kiza gikora cyangwa umwana yapfiriye mu nda tagikina wajyamiye impano. Mukunde Yesu. Imana ishimwe ko muri urubyiruko timubona ibi ngibi, ibi byatangiye kuri basogokuru, biramanuka uyu munsi bitugezeho, kubera kuko Imana yaravuze ngo iri ni isezerano ryanyu n'abana banyu n'abuzukuru banyu, bizatugeraho twese, nabo twatubyara bizabageraho. Ariko ni witwara nkaho ari umurage wo mwanyu uzabyakwa.
nta rwego nari mbabwiye wogeraho utohanuka uzugera muri titire y'abasenyeri abandi basigaye bita ngo ni ba Yesu. Mwarimu yarabitubwiye ari bushize ngo ari uwawe uyita ngo ni Yesu niwe Yesu bunyine. Uwo nawe bakamwita iryo zina, nta rwego yogeraho batomushira hasi. Isi kirabihiga rero, uzobona bagufasha kunanirwa ariko ntuzabona bagufasha gutera imbere. Ico mucitegure nimba ubihagazemo neza. Ijambo ry'Imana ribaganze. Amen. Tugiye gusirimba. Ba Kristo twazanye ni mutambuke gira tuze gufatikanya. Wa mujya wakozeho wakadara uzumva uwo nkundura uza ari uregere. Hanyuma tugiye gusengera iki kintu. Tubwire Imana ngo urinde abantu akaga k'imperuka. Amen. Kuko Satani yagiye afata abantu aberekera buri kintu cyose kuko bagomba kugitinyuka. Ariko tubwire Imana ngo ntitukabimenyere ahubwo bizahinduka ubuzima. Amen. Ubyisengere nawe. Usengere umutima wawe, ni wowe uzi aho ugeze. Ni wowe uzi nimba ukibitse ibyo wahawe. Ni wowe uzi nimba ukibirinze neza. Muri ibyo yaravuze ngo yemwe abarinzi b'inkiki mube maso musenge. Musengere ubuzima bwawe. Mu busengere. Bwana sifiwe. Sane sinzi nabisomye kuva kare muri telefone aho narindi nagumye mbitegura iyindi tembe no mwikanisa ari iwacu ndi mukura kubwiriza nkumva nobwira abantu kubakangurira kwitegurira Yesu kuza gusa nta kindi kubabwira theology ndende n'ibindi by'ubwenge bihambaye ni byiza woja ku ishuri wo bimenya ariko tugomba kwibutsanya ibyo twamenye kuko n'umundi nabyo ntitubikora nkuko tubihamagariwe. Amen. Turakenewe rero muri kano kazi tugakore nka kacu kugira ngo Imana ikomeze kutugirira neza. Turangagira tuze gutanga umwanya umuhagarikize. Yes.
wibutse kasive ariko ndatanga yo Faustin hari umujya yakoze wejo Faustin yaradusigiyeho tugiye guhudumira bipasika iseko neza neza imitwaro tuyegera neza tuyegera Bwana sifiwe Bwana sifiwe buriya gusengera imitwaro abe n'abagwayi hari igihe uza ubisengera ukumva mu mutima ntibirashika neza amen ariko numvise neza ashitse indani neza neza mu gitabo iyo adumu Yesu atukuzwe ariko turata tugiye kuzura tugiye guhambura Bwana sifiwe sana tugiye gutumburura witiremo wenyine icyo ushaka nukuri kose kw'umwuka wera w'Imana turanezerewe kandi iyo tunezerewe biza bishika gutya byose bigatungana nimba muza muntu kudutuyina tuzatujya amanu yavuye muri ibi ngibi Bwana sifiwe tugakubwira Imana ngo Mana hari gahunda imwe twigeze kugira hariya tukiri muri peje yo gufata amaguru yindi ubushize iratugura gusoma muzunguruke gutya tugiye gusubira gukora iyindi gutya tuburizemo murabizi abari baricogiye nibo baba babyumva namara muzoza mukora ibitaramo bitagifite ubwoba n'akavuyo kandi kose amen atukuzwe imitwaro Yesu ayitunga ukuboko Yesu ayitunga ukuboko arantu Bwana sifiwe sana atukuzwe kanda wa mujya wani mugoro uraca wibuka ari uhere wa mugerano twari tugeze iminota gashize babaye kugira ngo dusezerane hanyuma rero mwipange neza ku murongo mwipange dusengere imitwaro n'ibihugu
Bwana sifiwe. turasoje. Yesu ashimwe. Natanze amafaranga y'abantu babiri. Murasubiramo ariko agasimba bukeya. Ndeneze 1,100. Ariko uwe kabasura gatoya akantu gatuitse. Dusenge dushima Imana.